Igicamunsi kiza cyane kuri mwe mwese mukurikiye B+ TV Rwanda, tubifurize kugubwa neza cyane aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Uyu ni mwanya tubagezeho ibigezweho muri sports updates. Ngende Kigeli Patrick, duhere muri Sekafa. AP yamaze kumenya ikipe bazahura, nubwo mu itsinda rya kabiri bafite imikino uyu munsi baza gukina yo gusoza itsinda, ariko Al Hilal Omdurman izariyobora. Mu by'ukuri niyo izahura n'ikipe ya APR, ari nako kandi APR yamaze kumvikana na rutahizamu w'umunya Nigeria bamwita Odibo. Ni umusore w'imyaka 26, akaba rero yari mu ikipe ya Sporting Lagos yamanutse mu cyiciro cya kabiri. Gusa kuba ikipe yaramanutse ntibikora ko ari umukinnyi mwiza, ko yatsinze ibitego 11 muri shampiyona ya Nigeria. Binavugwa ko ikipe ya Enyimba yari muri bubi, ariko ikipe ya APR yamaze kurangiza ibiganiro n'uyu musore ukomoka mu gihugu cya Nigeria. Yamaze no kugera kuri bagenzi mu gihugu cya Tanzania, aho bari mu myambaro y'ikipe ya APR Football Club, aho bari mu gihugu cya Tanzania rero bitegura imikino kimwe cya kabiri ndetse n'umukino wa nyuma, imikino ya Sekafa Kagame Cup. Dukomeje n'andi matransferi, dufundikiriye kubita Manishimwe Emmanuel Mangwende, musore ikipe y'u Rwanda Amavubi, akaba yamaze kujya mu ikipe nshya, ikipe nziza ya Al Masor yo muri Chypre. Ni ikipe yabaye fonde mu 1930, kiri imikino igiye itandukanye ya Europa League, Conference League. Gusa uno mwaka ntago wayihiriye, yabaye ya 9 muri shampiyona yabo, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cya Chypre. Binayiviramo rero kutabona ati cyo gukina imikino yo ku mugabane w'Uburayi, gusa ntibikura ko ari ikipe nziza kandi izwi, yagiye hagarira igihugu cya Chypre mu mikino ikomeye mu myaka yagiye itambuka. Manishimwe Emmanuel Mangwende rero niyo gutandukana AS FAR Rabat, yamaze kujoininga Al Masor nk'umukinnyi mushya, ari nako kandi yasinye amasezerano y'imyaka 2 iri imbere. Hanyuma tunyuye muri Rayon Sport, bafite umukino wa gishuti uzaba kuri wa gatandatu n'ikipe ya Gorilla, akaba rero ari umukino mu by'ukuri uzabera kuri Kigali Pele Stadium, ari nawo wa mbere uri official Rayon Sport zabikinnye mu mukino wa gishuti itegura umwaka w'imikino utaha 2024-2025. Rayon Sport ikomeje no kwiyubaka. Biravugwa ko umutoza wayo aza kumenyekana mu mpera z'iki cyumweru muri rusange. Twerekeze ku mugabane w'Uburayi, nta kindi kiri kuvugwa no kwakira Kylian Mbappé Lotin, musore w'ikipe ya Real Madrid mushya, akaba rero yakiriwe Santiago Bernabeu mu byishimo byinshi. Perezida Florentino Perez, abafana ibihumbi 80 bari bakubise buzuye baje kwakira rutahizamu Kylian Mbappé Lotin uvuye muri Paris Saint-Germain. Sinya amasezerano y'imyaka 5 harimo n'uwa 6, akaba rero yakiriwe mu buryo kabisa bwakumbuje benshi ibihe bya Cristiano Ronaldo, aho bageze ku 80 buzuye Santiago Bernabeu nk'uko byari bimeze mu 2009. Santiago Bernabeu ikubita ikuzura, bakira Cristiano Ronaldo waje no kubica bigacika, nyuma akandika amateka muri Real Madrid, akanifasha gutwara Champions League zigeze kuri 5. Hanyuma tuva muri Real Madrid ndetse no kwakira Kylian Mbappé, ngira ngo nkuko munabibona azambara nimero 9 mu mugongo, ari nayo nimero mu by'ukuri yambawe na Cristiano Ronaldo ku mwaka we wa mbere akigera muri Real Madrid, ategereje ko Raúl González Blanco asezera agatanga nimero 7. Na Mbappé rero nawe ategereje kwitwa Luka Modric asezera mwaka utaha, ubundi agatabwa nimero 10 yambara mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa, akaba rero ari Kylian Mbappé Lotin. Hanyuma Gareth Southgate, umutoza w'ikipe y'igihugu y'Abongereza, yamaze gusezera, yamaze guva mu nshingano, arebye umusaruro mubi yagize muri Euro, aravuga ati ibi ntibyakunda, ahitamo
kudemisiyona, atanze imihoho. Yaravuze ati ibi mbaye mbivuyemo, mbaye ntanze imihoho, mbaye ndetse nde ku ikipe y'igihugu The Three Lions. Gareth Southgate yari yageze mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu 2016, akaba yamaze hafi imyaka 8, yatoje imikino 102 mu makompetisiyo agiye atandukanye, arimo igikombe cy'isi ndetse no gushaka tike z'ibyo bikombe birumvikana, ndetse yewe na UEFA Nations League. Hose rero nta gikombe yatwaye, ariko ahavu yatsindiwe kuri finale inshuro ebyiri, yaba Euro 2020 na 2020, yaba Euro 2020 ariko yaba 2021 ndetse na Euro 2024 batsindiwe ku mukino wa nyuma ejo bundi n'ikipe y'igihugu ya Espagne ibagaritse ibitego 2 kuri kimwe. Twerekeze mu yandi ma transfer yo kugenda avuga ku mugabane Burayi. Bamwita Jonathan Tah, n'umusore w'ikipe ya Bayern Munchen, akaba ni mu Leverkusen, akaba rero nakina ikipe y'igihugu y'Abadage. Yamaze rero kujoininga Bayern Munchen. Ubu tuvugana Jonathan Tah, umukinnyi mushya w'ikipe ya Bayern Munchen. Hanyuma muri Manchester City, Ederson Moraes yamaze kwemeza ko azatandukana n'iyi kipe yerekeza muri Saudi Arabia muri ekipe ya Al Ittihad. Bivuze iki? Nuko Man City igomba guhita ijya ku isoko ryo gushaka umuzamu musimbura. Mugabo umaze kugira imyaka 31, utarabonye umwanya mu ikipe y'igihugu ya Brazil ko yahuriye na Alisson Becker, ariko bidakwiye ko ari umwe bazamu beza. Yamaze rero gukonfirma ko azasohoka muri Man City uno mwaka akerekeza muri Saudi Arabia. Ejo Manchester United yakinnye umukino wa gishuti n'ikipe ya Rosenborg, ibatsinda igitego 1-0 n'umukino wa mbere. Manchester United ikinnye wa gishuti, akaba rero yaje kuwutakaza. Casemiro rero wambaye armband, nubwo yahakinnye amakipe abiri, yakinnye igice cya mbere n'igice cya kabiri, ko ntibikuba ko Man U yatsinzwe. Manchester United kandi yasezeye kuri Willy Kambwala, umusore w'imyaka 19, wari uri muri akademi yabo, bari baramuzamuye umwaka ushize w'imikino, ko yabaye introduced mu kwezi kwa 12 mu ikipe ya mbere ya Manchester United, bwarimo crise y'abadefanseri. Yamaze rero kujoininga Villarreal ku myaka 5 kuri miliyoni 10 gusa. Manchester United yanubetsemo akantu ka buyback clause. Bamwita Zedan Shakiri, ni kapiteni w'ikipe y'Ubusuwisi, akaba amaze gusezera rero mu ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi, avuga ati igihe cyanjye cyari ikingiki cyo kuba natanga imihoho, nkava mu nshingano cyose, nkava mu kibuga, nkarekera abato nabo bakareba uburyo ki bafasha ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi kwitwara neza cyane. Shakiri, umwe mu bagabo bafite amateka, kuva mu 2014 akina ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi, buri rushanwa rikomeye yagiye akina, yaba igikombe cy'isi ndetse na Euro, yagiye atsindamo igitego. Siwe gusa wasezeye, kuko na Thomas Müller nawe yaje kubivamo, yabitanze, yabati rwose ikipe y'igihugu Die Mannschaft igihe ni ikingiki cyo kuba nanjye narekura. Yabayesheje igikombe cy'isi 2014, yanabafashije mu mikino igiye itandukanye, aho bagiye batsindwa za demi finale guhera mu 2010. Akaba ari umwe rero mu bagabo baramaze igihe kinini mu ikipe y'igihugu y'Abadage. Kandi yamaze gutanga imihoho Thomas Müller, umwe mu Badage bazibukirwa kuri byinshi kandi byiza ku ikipe y'igihugu Die Mannschaft. Reka rero dusubikire hanga bigezweho mu mupira cyangwa se muri siporo muri aka kanya, dusubire mu isaha ikurikiye makuru y'imikino aza kubagezweho muri ako kanya. Na Kigeli Patrick, mukomeze kuryoherwa na gahunda ndetse n'ibiganiro B+ TV Rwanda iri kubagezaho.